Srednja škola Ivan Goran Kovačić iz Kiseljaka ove godine ispratila je 51. naraštaj maturanata, a Srednja strukovna škola Fojnica, koja od rata djeluje u Kiseljaku, 21. Ukupno 309 maturanata iz 13 odjela. Sve ih je na početku pozdravio ravnatelj Srednje strukovne škole Fojnica Željko Terzić. U želju da im se snovi ostvare, ravnatelj Terzić im je između ostalog poručio kako je veoma bitno u životu imati svoj cilj koji će im biti vodilja na njihovom životnom putu. Na scenu su stupili i maturanti oslobođeni polaganja mature, odnosno završnog ispita, zbog njihovog 4-godišnjeg odličnog uspjeha, a razrednici su im kao dar uručili knjige. Predstavljene su i učenice generacije njih 6, koje su u svojim svjedodžbama tijekom 4 godine bilježile samo petice. One su Maja Duganđić iz gimnazije, Ana Perić-Komšić iz medicinske škole, medicinska sestra tehničar, Ksenija Remić iz gimnazije, Mitheta Fazlihodžić, medicinska škola, farmaceutski tehničar, Emina Vračo, medicinska škola, farmaceutski tehničar i Silvija Stanišić iz gimnazije. Njih je prigodnim darovima nagradio načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak, a sve maturante i njihove roditelje prigodnim govorom pozdravio. Ja sam Maja Duganđić, 4.2 gimnazija, znači škola gimnazija. Pa ovo je poseban dan za nas, posljednji dan škole, sad smo s prijateljima, ne znam, učenica generacije, tako da u svakom slučaju ponosna sam na sebe, ali ne tako i na svoje školske drugove koji su isto tako završili sa veoma dobrim uspjesima. Planirala sam upisati elektrotehniku u Sarajevu. Ja sam Mitheta Fazlihodžić, dolazim iz Belalivca, učenica sam generacije. Koja je to škola? 4.B farmacije. Je li bilo teško? Pa, svaki početak je težak, ali uz borbu, uz trudi uspijemo, naravno. Ako Bog da, zdravstveni fakultet, ipak sam se predomislila malo i tako, u Sarajevu, naravno. Ima, ja mislim, prijemni, ali možda i nema od ove godine, pa ćemo vidjeti. Ja sam Ksenija Remić, 4.1 gimnazije smo danas upravo završili. Učenica sam generacije, tako da mogu samo reći da mi je srednjoškolsko iskustvo bilo zaista divno. Preporučam gimnaziju svima koji hoće dalje, ali iako jednostavno srednja škola je nešto nezamjenjivo i neopisivo. Ako Bog da upisati farmaciju, farmaceutski fakultet u Mostaru. Već prema tradiciji obavljena je simbolična primopredaja povelje i ključa škole na čuvanje potencijalnim učenicama generacije. Svjetlani Dilber iz gimnazije, Dženiti Hodžić iz medicinske škole, medicinska sestra tehničar, Emir Ismailović iz komercijalne i Ilmi Valjevac iz medicinske škole, farmaceutski tehničar. Ravnateljica Srednje škole Ivan Goran Kovačić Kiseljak Mirjana Medić maturante je promovirala u zvanja: gimnazijalac, ekonomist, komercijalist, dizajner odjeće, farmaceutski tehničar, medicinska sestra tehničar, šumarski tehničar, hotelijersko-turistički tehničar, frizer, kuhar, a razrednici su im uručili diplome. Svečani trenutak za školu, ali mislim i za naš grad Kiseljak i za naše roditelje, prije što su dočekali da njihova djeca steknu zanimanja koja će ih voditi u životu. Evo, sad je u tijeku upis, jel tako? Jel ostajete pri istim zanimanjima? Ostajemo pri istim zanimanjima za upis i u Srednju školu Ivan Goran Kovačić, kao i u strukovnu školu Fojnica, s tim da smo jedno novo zanimanje prodavač u prvoj smjeni u Ivan Goran Kovačić školi, a u Srednjoj strukovnoj školi Fojnica ponovo je upis u šumarski tehničar. S obzirom da je to jedina škola u Srednjem Bosanskom kantonu da školuje šumarskog tehničara. Svečana promocija završena je simboličnim bacanjem kapa u zrak. Maturanti umjetničke škole u izložbenom paviljonu pripremili su izložbu svojih maturalnih radova, koja se mogla na kraju i pogledati, a nagradu za najbolju kreaciju dobio je Davor Stanić.